0 na try ko. Ano siya? Reset yung comeback zone. Reset to kasi full reset ne. Podium go microphone se tung khang phi de jo. Zero dB hapinga feedback wrong ne. Refi kyo engage thiu na try na. Mantheng khana wa wrong ne ja. 2.5 4K 6.3K 6.3K gane feedback wrong mo mo ko microphone point ni mo ka 4K di point 6.3K ba minus 5 dB 1.6K minus 3 dB cut minus 2 dB 4K off kam tara ki off kam wrong ni minus 3 VQ off chưa hỏi hiểu nghe chưa? 1.6K 4K 6.3 and then